Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada kita. Kalau bukan hidayah dari Allah, maka Allah kita tidak akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habib rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kekasih Tuhan sekian alam, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yataqabbala minna siyam hadzal yawm al-mubarak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita hari ini. Faman taqabbala Allah minhu siyam hadzal yawm faqad kataba Allah lahu annahu shama 10,000 yawm. Barang siapa yang Allah terima ibadah puasanya hari ini, seolah-olah dia mendapatkan pahala 10,000 tahun, 10,000 hari. Wa idza taqabbala Allah minna siyamana fa inna Allah yakuffir 'anna dhunub as-sanatayn, as-sanatu al-muqbilah wa as-sanatu allati madat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Arafah kita hari ini, maka Allah berikan kepada orang itu pahala dihapuskan 2 tahun daripada dosa-dosanya, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Ini adalah kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Li'annahu karimur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kasih Sayang. Wa nahnu tashabbahna bil waqifina bi Arafat wa sumna hadha al-yawm al-mubarak, nas'al Allah an yaktub lana ma kataba lahum insyaallah. Kita seolah-olah menyerupai dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Wa mimma yastahibbu fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, sebahagian daripada yang disunahkan oleh agama pada hari Arafah ini, Lailatul Eid al-Adha, yaitu malam daripada Idul Adha, wa Lailatul Eid al-Fitr, dan juga malam Idul Fitri. An-Nabi alaihi salatu wassalam akhbarana wa qala min al-khams al-layali alladhi la yurad fiha ad-du'a wa minha Lailatul Eidain, Lailatul Fitr wa Lailatul Adha, wa hadhihi al-lailah yastajibu Allah ad-du'a. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 malam yang disebutkan bahwa doa mereka akan diijabah oleh Allah. Di antaranya daripada 2 itu adalah malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatul eidain ahya Allah qalbahu yawma tamutul qulub. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa orang yang menghidupkan 2 malam, malam Idul Fitri, Idul Adha, maka orang itu Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya di satu saat ketika semua orang mati hatinya. Wa idza ahya Allah qalbaka bil iman sarta min as-su'ada fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang Allah jaga hati mereka, Allah pelihara hati mereka, maka mereka akan selamat bahagia baik dunia bahkan sampai kepada kehidupan akhirat. Wa kunta min ahli jannatin na'im. Kalian semua adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Fabima yusann aw yustahab an yuhya hadhihi al-lailah al-mubarakah. Dengan apa kita menghidupkan ini malam? Bimada? Dengan apa? Bil Facebook? Dengan Facebook kah? Bil WhatsApp? Atau dengan WhatsApp? Instagram atau dengan Instagram? Tidak. Hanya saja kita menghidupkan malam ini dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak zikir dan doa. Wa afdal ma yuhya hadhihi al-lailah al-mubarakah bi kathrati at-takbir ila an nusalli salat al-fajr.
Bahkan yang paling utama malam ini kita habiskan waktu dengan banyak bertakbir sampai masuk waktu subuh. لأن التكبير هذا يسمى التكبير المرسل. Karena takbir ini disebutkan takbir mursal. متى يدخل التكبير المرسل؟ Kapan dimulai takbir mursal itu? من مغرب ليلة العيد إلى أن يطلع الخطيب على المنبر لصلاة العيد. Dimulai takbir mursal. Kita dianjurkan memperbanyak takbir. Kapan dimulai takbir mursal? Dari sejak maghrib ini terbenam matahari sampai ketika salat Id, Idul Adha nanti khatib naik ke atas mimbar. التكبير المقيد. Ada pula di sana namanya takbir muqayyad. وهو يدخل من فجر يوم عرفات. Dan itu diawali waktunya daripada fajar di hari Arafat tadi subuh. بعد صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلى رابع أيام التشريق. Itu diawali dari tadi subuh di hari Arafah sampai hari tasyrik. فيسن إحياء هذه الليلة بالتكبير الله أكبر الله أكبر تكبر الله من داخل قلبك. Sebagaimana takbir yang sering kita baca, yang sering kita dengar, ketika itu kita bertakbir kepada Allah, membesarkan dalam hati kita hanya Allah yang maha besar. Selain Allah adalah sesuatu yang kecil yang tidak punya nilai dan harga. وتستشعر في قلبك أن الله أكبر من كل شيء. Kau rasakan dalam hatimu bahwa segala sesuatu hanya Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih membesari Allah Subhanahu wa taala. فيسن إحياء هذه الليلة بالتكبير بالقيام وبالتكبير. Dan disunahkan pada hari ini, malam ini kita bertakbir. وأقل القيام أن يصلي المرء الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل. Dan diusahakan kita banyak sholat malam, dan minimal kita mendapatkan menghidupkan malam ini. Kita nanti sholat malam ini isya berjamaah dan perjuangkan sholat subuh pun dengan cara berjamaah. كما جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa orang yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah ibadah separuh malam, dan barang siapa orang itu sholat subuh berjamaah seolah-olah orang itu diri ibadah sepanjang malam. وأكمل القيام من بعد صلاة العشاء إلى أن يصلي صلاة الفجر هذا أكمل القيام لمن أراد. Orang yang paling sempurna menghidupkan malam dengan sholat malam ada yang paling sempurna dari habis isya sampai waktu masuk waktu subuh. فإن لم يستطع فينام نصف الليل ويقوم نصف الليل. Kalau kita tidak mampu sholat dari habis isya sampai waktu subuh, paling tidak kita separuh malam itu kita gunakan untuk diri di tengah malam sholat kepada Allah. فإن لم يستطع Kalaupun itu tidak mampu, فقبل الفجر ولو بنصف ساعة لابد أن يكون قائما مستغفرا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. minimal berusaha 1 jam sebelum waktu subuh kita berdiri sholat menghadap Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا أردنا أن يحيي الله قلوبنا فنحيي هذه الليلة بالتكبير والدعاء. Kalau kita ingin hati kita dihidupkan oleh Allah, maka hidupkanlah malam ini dengan banyak takbir dan banyak berdoa kepada Allah. فهي ليلة مباركة يستجيب الله الدعاء. Inilah malam yang penuh dengan keberkahan yang Allah ijabah semua doa-doa orang yang berdoa kepada Allah. وكما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في معنى الحديث أن نعظم هذه الليلة المباركة بالتكبير وإحيائها بالتكبير. Dan orang-orang yang ingin menghidupkan ini malam, hendaklah orang itu banyak bertakbir. ثم بعد ذلك نستعد ليوم عيد الإضحى. Kemudian kita bersiap-siap dengan Idul Adha. الذي ذكره الله في القرآن العظيم. Sebagaimana Allah pun mengatakan dalam Al-Quran. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صلي صلاة العيد ثم تذبح القربان. Sebabnya Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, ya Muhammad, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasallih, maka hendaklah kau salat, wanhar, dan berkurban, menyembelih hewan kurban. Fayusannu liyawm al-'id al-ightisal. Dan disunahkan ketika Aid kita semuanya mandi.
Jangan pula hari raya pun tak mandi. ويدخل وقت الاغتسال من هذه الليلة من نصف الليل. Dan sudah disunahkan mandi pada malam hari raya itu, Eid itu dari pertengahan malam. فينوي في يده عندما يغتسل يقول نويت غسل التوبة ونويت غسل عيد الأضحى. Kita berniat ketika mandi, sengaja aku niat mandi tobat dan mandi hari raya Idul Adha. ثم يلبس أحسن الثياب. Kemudian pakailah pakaian yang paling bagus dari pakaian-pakaian kita, إظهارا لنعمة الله. untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. ليس افتخارا وتكبرا على الناس. Bukan kita memakai pakaian yang bagus untuk menyombongkan diri kita. فمن لبس ثوب فخر أو ثوب يتكبر به على الناس أكبه الله في النار والعياذ بالله. Barang siapa mengenakan pakaiannya karena kesombongan, menunjukkan dirinya bahwa orang mampu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala إلا أكبه الله في النار يصير من المتكبرين. maka Allah golongkan orang itu sebagai orang yang sombong yang kelak akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. فعندما يلبس المؤمن الثوب الجديد يقول اللهم ألبسني لباس التقوى. Ketika orang memakai pakaian yang baru, hendaklah dia mengatakan Allahumma albisni bilibas taqwa, ya Allah pakaikan aku pakaian takwa. كما ذكر الله في القرآن ولباس التقوى ذلك خير. Sebagaimana Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, walibasut taqwa, pakaian yang terbaik itu adalah takwa. Dzalikal khair, itulah yang terbaik. فإذا لبس اللبس الجديد يتطيب ثم يخرج إلى صلاة العيد. Ketika selesai menggunakan pakaian yang bagus, yang terbaik, yang baru, kemudian gunakanlah wangi-wangian, kemudian bergeraklah menuju tempat salat Id kita. ويكبر في الطريق الله أكبر الله أكبر يسن التكبير. Bahkan sambil kita jalan dalam keadaan kita sambil bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا أقيمت صلاة العيد وهي ركعتين. Ketika salat dirikan, jumlah rakaat itu 2 rakaat, jumlah salat itu 2 rakaat. وهي سنة مؤكدة. Hukumnya sunnah muakkad yang sangat ditekankan, dianjurkan oleh agama. فيقول أصلي لله ركعتين صلاة عيد الأضحى. Aku niat salat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. فيكبر تكبيرة الإحرام. Kemudian dia takbiratul ihram, niatnya di dalam takbir itu. ثم يكبر 7 تكبيرات. Kemudian bertakbir 7 takbir. واستحب العلماء أن يقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر الله أكبر 7 مرات. Ketika takbir, selesai takbir sebagaimana yang kita pahami dan kita amalkan selama ini, setelah takbir kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. هذا سرا بينه وبين قلبه. Dia sir, bacanya sir di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dengar dengan telinganya 7 takbir. فالركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. Rakaat yang pertama 7 takbir dan tidak termasuk takbiratul ihram. الله أكبر ثم يبدأ يحسب الله أكبر الله أكبر 7 مرات. Setelah takbiratul ihram 7 kali setelahnya takbir. ويسن أن يقرأ فيها سورة قاف. Dan disunahkan ketika sholat di rakaat yang pertama surah Qaf أو سورة الإنسان. atau surah Al-Insan. لكن مع ضعف الناس وعدم الحضور في الصلاة يسن أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Kalau kita melihat dengan bacaan ini mungkin terlalu panjang sebenarnya, maka kita baca Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, dan surah yang kedua kita baca Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul ghashiyah. التكبيرة الثانية أو الركعة الثانية 5 تكبيرات. Rakaat yang kedua setelah takbir intikal berpindah dari sujud ke rakaat kedua 5 takbir setelahnya. بعد تكبيرة الإحرام Setelah takbiratul ihram الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر هكذا. dan begitulah seperti yang kita amalkan selama ini. ويسن تكون الخطبة قصيرة في عيد الإضحى. لماذا؟ Dan disunnahkan, dianjurkan ketika Idul Adha bahwa khutbah itu sederhana, ringkas.
تكون 10 Kenapa? دقائق 5 دقائق 10 دقائق فقط. Mungkin 10 atau 5 menit. لماذا؟ Kenapa? لكي يذهب الناس ويتقربون بذبح القربان. Karena agar orang bersiap-siap untuk pelaksanaan ibadah kurban. هذه سنة النبي عليه الصلاة Ini والسلام. sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام وإن أفضل ما يتقرب به في يوم عيد الأضحى ذبح الأضاحي يعني ذبح القربان. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kepada seorang kepada Allah Subhanahu wa taala selain amalan sembelihan hewan kurban. فإنه يغفر له عندما يخرج الدم يغفر للمضحي. Ketika mengalir darah dari sembelihan hewan kurban, maka orang berkurban itu Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosanya. ثم يسن بعد صلاة العيد صلة الأرحام. Juga disunnahkan setelah salat Id itu kita menghubungkan silaturahim. وبعد صلاة العيد مباشرة في المصلى يستحب أن يتصافح المؤمنين. Bahkan disunahkan kepada kita selesai salat Idul Adha kita bermusafahah, berjabat tangan di antara kita, tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. كما هو عادة أهل الكريم وأهل البيضاء بعد انتهاء من صلاة العيد يتصافحون فيما بينهم البيت. Sebagaimana kebiasaan di Tarim dan kebiasaan pula di Baydha dan juga kebiasaan di antara kita, setelah mereka salat Id mereka berjabat tangan di antara mereka. ثم بعد ذلك يستحب صلة الأرحام زيارة الأرحام. Kemudian setelah itu kita saling berkunjung di antara satu dengan yang lainnya. قال عليه الصلاة والسلام في صلة الأرحام بأنها تعمر الديار. تعمر البيوت يكون البيت معمور بالخير. Silaturahmi itu kata Nabi untuk memakmurkan rumah-rumah di antara mereka. وتزيد في الأعمار. Menambah semarak. وتكثر الأرزاق. Bahkan itu juga menambah rezeki. فالمستحب أن يتزاور المسلمين فيما بينهم البين. Yang sangat disunnahkan, dianjurkan sekali berkunjung satu dengan yang lain antara orang-orang yang beriman. وكل مسلم يهنئ أخيه المسلم. Setiap muslim memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang muslim di antara. يقول له كل عام وأنت بخير ومن العائدين ومن الفائزين إن شاء الله. Sehingga kita mengatakan kullu amin wa antum bi khair. Setiap keadaan, setiap masa, setiap tahun kau berada dalam keadaan minal aidin wal faizin, kita kembali kepada kesucian, kepada kemuliaan. معنى من العائدين أن يأتي عليك العام القادم وأنت على قيد الحياة. كيف أن يأتي عليك العام القادم وأنت لا زلت حيا. لا يأتي عيد الفطر الأضحى الثاني لو أنت إن شاء الله من الأحياء. Maksud minal aidin, ketika kembali dalam keadaan aid nanti kau dalam keadaan masih hidup, terus semacam itu. Minal faizina birahmatillah. Minal faizin maksudnya senantiasa kau berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Minal faizina bighufranillah. Minal faizin juga artinya dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minal faizina an takuna min ahli jannatin na'im. Minal faizin juga termasuk kau ada berada dalam kelak dalam golongan orang-orang dimasukkan ke dalam surga Allah. Minal maqbulin fi siyam yaum Arafah wa fi yaum al-Eid takun minal maqbulin insyaallah. Minal maqbulin dari sesuatu yang diterima Allah, dari hari Arafah, dari hari Id, dari sesuatu yang diterima dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa natadhakkaru qaul al-Imam Ali karramallahu wajhahu haythu yaqul laysa al-'Eid liman labisa al-jadid walakin al-'Eid liman ta'at al-tazid. Sebagaimana ada kalamnya masyhur Sayyidina Ali karramallahu wajhahu laysa al-'Eid liman labisa al-jadid, bukanlah disebut hari raya dengan orang memakai pakaian yang baru, walakin liman ta'atu yazid. Akan tetapi yang disebut hari raya itu adalah orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyidina Ali karramallahu wajhah kull yawm la na'si Allah fihi fa huwa yawm 'Eid. Jadikan segala sesuatu setiap harinya jangan kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha setiap hari yang dilewati tanpa
dosa itu adalah hari raya. Iya, setiap hari yang dilewati tanpa melakukan dosa itu adalah hari raya. فهو العيد الحقيقي لمن لا يعصي الله فهو عيد. Karena hari raya yang hakiki yang sesungguhnya adalah kau tidak melakukan maksiat kepada Allah. إذا أصبحت وأمسيت وأبوك وأمك راضي عليك فهو يوم عيد. Ketika ibumu, ayahmu, apapun dari orang-orang sekitarmu ridho kepada dirimu, itu adalah hari raya buat dirimu. أيها المؤمنة إذا أصبحت وأمسيت وزوجك راضي عنك فهو يوم عيد. Para ibu, para wanita, ketika suamimu ridho kepadamu adalah hari raya buat dirimu. لأنه ورد في الحديث. Karena ada dalam satu hadis disebutkan, إذا باتت المرأة وزوجها عليها غضبان تلعنها الملائكة والعياذ بالله. karena disebutkan dalam satu riwayat ketika seorang wanita tidur di rumahnya sementara suaminya marah kepada dirinya, sungguh orang itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. لكن الذي يجب على المرأة ألا تطيع زوجها في معصية الله. Dan ciri taat mesti taat seorang istri kepada suaminya, tapi selama perintah suami tidak bermaksiat kepada Allah. إذا قال لها لا تصلي تصلي. Okay. إذا قال لها لا تصلي. Apabila suamimu mengatakan salat, maka kau pun salat. إذا قال تعمل معصية لا تطيعه. Tapi kalau suamimu mengatakan untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, jangan kau taat kepadanya. لكن إذا أمرها بشيء فيجب عليها أن تطيعه في المباحات. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak berlanggaran dengan aturan Allah, maka wajib taat kau kepadanya. ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء. Wajib pula kepada para laki-laki أن يخاف الله في النساء. agar dia mengajarkan istrinya untuk takut kepada Allah. لا يسبها ولا يضربها فهذا حرام. Enggak boleh menghina istri, enggak boleh memukulnya, merendahkannya, karena itu haram, diharamkan oleh agama. بعض الناس إذا أتى إلى البيت ولم يوجد أكل يضرب زوجته ويتكلم عليها بكلام فاحش والعياذ بالله. Sebagian para suami ketika dia datang ke rumahnya sementara makanan belum dihidangkan kepada dia pun marah, bahkan memukul orang itu. Dengan kalam dia, bahkan dia menyampaikan kalimat-kalimat yang menghinakan dirinya. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل البيت ولم يجد شيء من الأكل فليقول اللهم إني صائم ولم يتكلم صلى الله وسلم عليه. Sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita yang mulia ketika masuk ke dalam rumahnya tidak dihidangkan makanan buat dirinya. Kalau karena tidak ada makan, tidak ada sesuatu yang dihidangkan, maka dia katakan, aku puasa, kata Rasulullah. هل يمكن نعمل مثل ما عمل رسول الله؟ Apakah mungkin kita bisa mengamalkan ini sebagaimana diamalkan Rasulullah? ما نستطيع لأن النفس أخبث من 70 شيطان. النفس مثل 70 شيطان. Karena nafsu itu semisal 70 syaitan. هذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن النفس لأخبث من 70 شيطان. Karena sesungguhnya nafsu itu akhbath, lebih kuat daripada 70 syaitan. لكن نفوس المؤمنين العلماء العارفين لا توجد شيطان بل أولياء نفسه من الأولياء والصالحين. Bahkan orang-orang saleh, orang-orang Allah berikan karunia dan kemuliaan kepada mereka, tidak ada sekekuatan syaitan yang mampu mengalahkannya. Bahkan nafsu من الأولياء. nafsunya itu bagian sesuatu yang menyeru dirinya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا كانت الزوجة لا تسمع كلام زوجها Apabila seorang istri tidak mendengar cakap suaminya, يكلم أول يشتكي إلى أهلها. يكلم أهلها أهل بيتها. dia ngomong kepada keluarganya. إذا لم تسمع الكلام Apabila dia tidak dengar itu cakap, يتزوج عليها مثنى وثلاثا ورباع. maka dia pun akan menikah kedua dan ketiga. وإن كان من الموحدين فواحدة. Kalau aku istriku satu, kata beliau. لكن إن شاء الله أنا إن شاء الله من النساء الصالحات إن شاء الله. Insyaallah para wanita jadi orang-orang salihat. فنتعرض لنفحات الله في هذه الليلة المباركة. Kita menceritakan kemuliaan di malam yang penuh dengan keberkahan ini. ونسأل من الله أول شيء أن الله يصلح قلوبنا. Sesuatu yang awal kita minta Allah perbaiki hati kita.
فإذا أصلح الله القلب وامتلأ بالإيمان صار من المؤمنين. Apabila Allah perbaiki hati kita, Allah penuhkan hati kita penuh dengan keimanan, maka orang itu adalah orang-orang yang beriman secara hakiki. فهذه الليلة المباركة يستجاب الدعاء. Ini malam penuh berkah, doa semua kita diijabah oleh Allah. الطلاب المباركين يسألون الله أن الله يرزقهم حفظ القرآن. Ibadah santri-santri mintalah kepada Allah akan Allah jadikan jadi penghafal Al-Quran. أن الله يجعلهم من العلماء. Allah jadikan mereka jadi para ulama. إن الله يوفقهم إلى كريم يزورون مدينة كريم ويتعلمون في حضرموت. Mudah-mudahan mereka Allah berikan rezeki bisa berkunjung ke daerah Tarim. ثم بعد ذلك المؤمن يسأل من الله العافية. Orang mukmin minta kepada Allah untuk segala macam keafiatan, kebaikan-kebaikan. ويسأله حسن الخاتمة. Dan Allah jadikan minta kepada Allah agar dijadikan mati dalam keadaan husnul khatimah. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. Ini adalah malam yang semua doa kita diijabah oleh Allah sebagai isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فنحيي هذه الليلة بالتكبير الله أكبر الله أكبر إلى أن نصلي صلاة الفجر. Dan kita ulang kembali, ayo kita hidupkan malam ini dengan banyak takbir sampai solat subuh kita. بعد إذا صلى ركعتين من صلاة الوتر الله أكبر الله أكبر إذا سبح إذا هلل يكثر من التكبير في هذه الليلة المباركة. Malam ini setelah witir kita bertakbir lagi, bertakbir dan terus bertakbir. Kita hidupkan malam dengan takbir. لعل الله يحيي قلبك بالإيمان. Semoga Allah hidupkan hati kita dengan iman. فكبروا الله يكبركم الله. Kalau kalian membesarkan Allah, Allah pun mengagungkan, memuliakan kalian. وعظموا الله يعظمكم الله. Siapa yang mengagungkan Allah, mereka pun diagungkan oleh Allah. في مسألة بعضهم يذبح أو يتقرب بالقربان قبل صلاة العيد فهذا لا يجوز. Sebagian orang ada pula menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id dan ini tidak boleh. فلا يصح القربان إلا بعد صلاة العيد. Tidak sah kurban kecuali setelah sholat Id. إذا صلى العيد ولم يحضر الخطبتين وذبح القربان يصح. كيف إذا صلى صلاة العيد ثم ذهب إلى البيت وذبح القربان يصح منه ذلك. Ya, apabila selesai sholat Id kemudian mereka kembali ke rumah disembelih hewan sembelihan maka sah itu sembelihan. لكن الأفضل أن يصلي العيد وأن يحضر الخطبتين. Dan yang paling afdol dia hadir sholat Id, hadir khutbah, cuma yadbah. يذبح بعد ذلك. Kemudian baru dia menyembelih hewan kurban itu. وكما قلنا أن تكون الخطبة 10 دقائق فقط. Sebagaimana kukatakan khutbah sekitar 10 menit saja. وهي سنة عن النبي عليه الصلاة Ini والسلام. adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الليلة المباركة. Kita minta kepada Allah, Allah berikan keberkahan kepada kita semua pada malam yang penuh dengan berkah ini. وأن يحيي قلوبنا بالإيمان. Dan Allah hidupkan ini mungkin fi soal mungkin. إذا في سؤال Ah, يلا bagus. في تكبير معنا.